ассалому алайкум мардуми сарбаланду саодатманди водии зархези Фарғона. Инак нашри навбатии бахши хабарии Паёми рӯз аз тариқи телевизиони Соғ манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Ҷаҳонгир Собир. ҳокими вилояти Фарғона Хайрулло Бозоров сармоягузорони пешқадами ҷумҳурии мардумии Чинро ки дар ҳудуди вилояти Фарғона лоиҳаҳои дурнамо ва муҳими сармоягузориро татбиқ намуда ба рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ таваҷҷӯҳ доранд ба ҳузур пазируфт. дар вохӯрӣ Юан Ямпин роҳбари яке аз ширкатҳои бонуфуз ҳамроҳ бо шарикони худ иштирок намуда оид ба ҷараёни татбиқи лоиҳаи истеҳсоли техникаи муосири кишоварзӣ ки дар филиали минтақаи озоди иқтисодии Қӯқан дар шаҳри Қуввасой амалӣ шуда истодааст маълумоти муфассал пешниҳод намуд. ҳамзамон сармоягузорони чинӣ пешниҳодҳои худро дар самти соҳаи тиб баён карда зикр намуданд ки имкони ташкил ва истеҳсоли беш аз 130 номгӯи дороҳои тиббӣ бо стандартҳои байналмилалӣ аз ҷумла воситаҳои пешгирии хунравӣ ва дигар дороҳои инноватсионӣ дар шароити маҳаллӣ вуҷуд дорад. таъкид гардид ки вилояти Фарғона дорои захираи кофии ашёи хом барои ташкили чунин истеҳсолот мебошад. ҳокими вилоят Хайрулло Бозоров ин ташаббусҳоро хуш пазируфта пешниҳоди ташкили кластери фармасевтӣ, минтақаи махсуси фармасевтӣ бо ҷойгир кардани лабораторияҳои илмӣ ва истеҳсолӣ дар ҳудуди он манзур намуд. ҳамзамон омодагии ҳокимияти вилоят барои дастгирии сохтмони инфрасохтори зарурӣ ва манзили истиқоматӣ барои мутахассисон ва кормандон изҳор гардид. дар доираи сафари сармоягузорон ҳокими вилоят бо Лю Хуи, раиси шӯрои директорони ширкати Ченгли Гроб ки яке аз истеҳсолкунандагони пешсафи таҷҳизоти махсус ба шумор меравад, мулоқот анҷом дод. зимни суҳбат таъкид карда шуд ки ба туфайли фазои мусоиди сармоягузорӣ ва таҳкими муносибатҳои дӯстона миёни Узбекистон ва Чин, шумораи корхонаҳои муштарак дар ҳудуди вилоят мунтазам афзоиш меёбад. корхонаи мазкур дар истеҳсоли беш аз 200 намуди таҷҳизоти махсус ки дар соҳаҳои коммуналӣ, сохтмон, бехатарии сӯхтор, саноат ва логистика истифода мешаванд фаъолият дорад. дар ҷараёни мулоқот имконияти татбиқи як қатор хатҳои истеҳсолии ин ширкат дар вилояти Фарғона баррасӣ гардид. ҳокими вилоят зимни мулоқотҳо ба аҳамияти ҷалби технологияҳои муосир, ташкили ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва содиротӣ яъне экспортӣ, ҳамчунин баландбардоштани сифати маҳсулоти саноатӣ таъкид намуд. дар асоси пешниҳодҳои ироа гардида барои гузариш ба марҳилаи амалишавии лоиҳаҳо чораҳои дахлдор андешида шуда тадбирҳои мушаххас тарҳрезӣ гардиданд. коррупсия яке аз монеаҳои асосӣ дар роҳи пешрафти кишвар ба ҳисоб меравад. дар давлате ки бар зидди коррупсия чораҷӯӣ намешавад, рушди иҷтимоӣ ва иқтисодӣ таъмин нахоҳад гашт. бо мақсади пешгирии амалҳои коррупсионӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар толори маркази маданияти ноҳияи Соғ ҷамъомад баргузор гардид. вақтҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои ҳолатҳои дастгир гардидани баъзе мансабдорон бо иттиҳоми фасодкорӣ бештар ба назар мерасанд. ин ҳолатҳо нишон медиҳанд ки бо вуҷуди он ки дар кишвар муборизаи ҷиддӣ алайҳи фасодкорӣ идома дорад, боз ҳам баъзе шахсони масъул ба ин амалҳои ғайриқонунӣ яъне коррупсия роҳ медиҳанд. фасодкорӣ яъне коррупсия на танҳо қонуншиканӣ балки шармандагиест ки ба обрӯи шахс, мақомот ва ҳатто давлат зарба мерасонад. чунин кирдорҳо эътимоди мардумро коста намуда рушди устувори ҷомеаро халалдор месозанд. дар ҷамъомаде ки бо иштироки ҳокими ноҳияи Соғ Саидбаҳром Саидмусаев, депутати олии маҷлис Зокирҷон Зоҳидов ва кормандони соҳаи ҳуқуқ баргузор гардид, зикр карда шуд ки мубориза ба фасодкорӣ бояд пайваста ва ҳамаҷониба бошад. ҳар як шаҳрванд, махсусан шахсони дар вазифаҳои давлатӣ буда, бояд масъулияти баланд эҳсос намуда ба қонун пойбанд бошанд ва намунаи ибрат барои дигарон шаванд. тавре ки зикр гардид, мубориза бо коррупсия вазифаи ҳар як шахси масъул ва шаҳрвандони бонангу номуси кишвар мебошад. танҳо бо саъю кӯшиши якҷоя метавонем ҷомеаи солим ва давлатеро бунёд намоем ки дар он адолат ва шаффофият ҳукмфармо бошад. барои пешгирии паҳншавии коррупсия ва решакан намудани ин падидаи номатлуб, масъулият танҳо бар дӯши мақомоти қудратӣ нест, балки ҳар як фарди ҷомеа новобаста аз мақом ва мавқеи иҷтимоии худ вазифадор аст дар ин муборизаи умумӣ саҳм гузорад. bugungi kundagi davlatimiz olib borayotgan siyosatida bu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha milliy agentligi tashkil etilgan. bundan tashqari har bitta viloyatda kengashlar tashkil etilgan. mana shularni faoliyati yuzasidan qolaversa xalq deputatlari tuman kengashlarida doimiy komissiyalar bor. shu doimiy komissiyalarda faoliyat bilan shug'ullandik, o'rgandik. bugungi kundagi sog'liqni saqlashdagi bo'layotgan korrupsion holatlarini maktab va maktabgacha ta'lim sohasida bo'layotgan korrupsion holatlari bo'yicha
tahlillar o'tkazdik. Tuman prokurorini ma'ruzasini eshitdik. Bugungi kunda tumanda maishiy korrupsiyalar bo'layotganligi, korrupsion holatlar bo'yicha ular tahlillarni o'zlari mana ma'ruzalarda aytib o'tdilar. Biz bu borada olib borayotgan ishlarimiz hali yetarli emasligi, bugungi kunda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qanaqa ishlar amalga oshirishimiz to'g'risida biz o'zimizga reja qilib oldik. Qolaversa, bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan yagona darcha tashkil etilganligi va fuqarolarimizni bundan xabardorligi yo'qligi tezroq xabardor qilishimiz va targ'ibot ishlarini olib borishimiz va fuqarolarimiz uchun qulaylik yaratganliklari. Masalan, deylik, uyini kadastr qilish kerak bo'lsa, kadastr binosiga borish shart emasligi, yagona darchada 3 kun ichida amalga oshirilishi to'g'risida, bu ishlar to'g'risida keng targ'ib qilishimiz yoki bo'lmasam ishga qabul qilish yoki bandlik masalasi bo'yicha buni shaffofligi integratsiya qilinganligi, qolaversa barcha sohalarda shaffoflik yaratildi. Endilikda biz endi nafaqat mahalla emas, endi fuqarolar bilan alohida ishlash tizimini yaratish to'g'risida hozir mana gapirib o'tdik. Har bitta fuqaromizni bugungi kunda davlatimiz olib borayotgan oqilona siyosatlarini ilgari qanday edi, bugun qanday sharoitlar yaratildi, mana shu sharoitlardan oqilona foydalanib shukrona keltirish kerak. Ligini to'g'risida har bitta fuqaro bilan ishlash to'g'risida reja belgilab oldik. дар ҷамъомади баргузор гардида ки дар мавзӯи мубориза бо коррупсия ва ҷинояткорӣ доир шуд, прокурори ноҳияи Суғ Садрали Мирзокаримов ва сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ Қосимҷон Раҳимбердӣ варома намуда, доир ба ҳолатҳои фасодкорӣ, ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо маълумоти муфассал пешниҳод карданд. махсусан дар баромадҳо статистикаи 9 моҳи соли равон пешниҳод гардид. қайд карда шуд ки ҳолатҳои муайяни фасодкорӣ дар баъзе корхонаҳо ва ташкилотҳо сабт шуданд ва айни ҳол тафтишоти расмӣ дар ин самт идома дорад. тавре зикр гардид, агар фактҳои мазкур тасдиқи худро ёбанд, шахсони гунаҳкор дар доираи қонун ҷавобгар хоҳанд шуд. ҳамчунин вакили олии маҷлис Зокирҷон Зоҳидов назари худро дар робита ба масъалаи фасодкорӣ ва нақши ҷомеа дар пешгирии он баён намуд. мо дар рафти ҷамъомад имконият пайдо карда аз вакили маҷлиси олӣ мусоҳибаи кӯтоҳ гирифтем. ғайр аз масъалаи фасодкорӣ суоле ба миён гузоштем ки имрӯз кадом мушкилот дар миёни мардуми ноҳияи Суғ мавҷуд аст ки то ҳол роҳи ҳалли худро наёфтааст. зеро вакили мардум бояд аз дарди мардум огоҳ бошад ва барои ҳалли он талош варзад. tahlilleringizga ko'ra Suv tumanida bugun aholini qiynab kelayotgan eng asosiy muammolardan biri bu nima? Bugungi kunda mana hozir men deputatlarimizga shuni tavsiyani berdimki, prezidentimiz tomonidan suv uchun alohida qaror qabul qilingan. Bugungi kunda eng og'ir masala ichimlik suv bo'lib turibdi. Ichimlik suv juda ham og'ir ahvolda emas, lekin bugungi kunda o'sha qarorni ijrosini nazorat qilishimiz kerak. Chunki ilgari bir 15 yil, 20 yil oldin qaror chiqsa, uni tagida mablag'lar bo'lmagandi. Hozir hurmatli prezidentimizni umuman nafaqat suv, butun respublikamiz bo'yicha chiqarayotgan har bitta farmon va qarorlarning tagida uni mablag'igacha ko'rsatib berilyapti. Demak, bugungi kunda faqat biz deputatlarning vazifasi shunday iborat bo'lyaptiki, bugungi kundagi o'sha ajratilgan mablag' o'zi joyida sarflanyaptimi? Uni amalga oshirilyaptimi? Uni nimaga to'xtab qolyapti? Mana bugungi kunda So'x tumanida suv masalasi muammo deb aytib bo'lmaydi, lekin shunga ajratilgan mablag' 9 ta mahallada baravar ish boshlangan. Lekin hammasi oxiriga yetilgani yo'q. Albatta bu masala bo'yicha men o'zim deputatlik so'rov yuboraman. O'zimiz buni o'rganamiz degan masalada hozir mana har bitta tuman kengashining deputatlari bilan kelishib oldik. Har bitta hududda qaysi darajaga yetib borganligini. Buni nima qilishimiz kerakligini mana hozir hokimga ham aytdikki, o'sha tenderda g'olib bo'lgan tashkilot bizga kelib hisobotini bersin. Tuman kengashining sessiyasida hisobotni bersin, nima uchun ish to'xtab qolyapti? Chunki albatta bunday mablag' turibdi, buni oxirgi yetkazishimiz kerak deb o'ylayman. واقعا هم امروز در قسمت زیادی محله‌های ناحیه سوخ مشکل نارسایی آب تازه نوشاکی به مشاهده می‌رسد. گرچند که کارهای کشیدن خط آبی آشامیدنی در یک قطار محله‌ها عملی شدند، اما تا حال در بعضی منطقه‌ها این جریان به انجام رسانیده نشدند. در جمع‌آمد برگزار شده وکیل مجلس عالی زاکرجان زاهید ضمن صحبت با ما به این مسئله توجه ظاهر نموده اظهار داشت که برای حل مشکل آبی تازه آشامیدنی پرسش دپوتاتی به وزارت و اداره‌های دخلدار ارسال می‌کند. با گفته او برای رفع این مشکلات تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند و کوشش به خرج داده خواهد شد تا اهالی ناحیه با آبی با صفت نوشاکی تامین گردند.
дар соли равон шӯъбаи иҷрои маҷбурии ноҳияи суғ ҷиҳати иҷрои саривақтии ҳуҷҷатҳои судӣ ва талаботи қонунӣ аз ҷумла дар самти пардохти андоз ва алимент тадбирҳои қатъӣ андешидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатии мо. طبق اطلاع رسمی در دوره سپری گردیده از روی 1196 حجت اجراییه به مبلغ عمومی 4 میلیارد و 900 میلیون سوم چاره‌های اجرایی گذرانیده شدند. از این مقدار 829 حجت به مبلغ 2 میلیارد و 783 میلیون سوم پوره اجرا گردیده مبلغ‌ها به حساب مقامات انداز گذرانیده شدند. با مقصد تامین اجرای قرض‌های انداز سه واسطه نقلاتی که به قرضداران انداز تعلق دارند مصادره و ارزیابی شده توسط مزایده یعنی اکسیون فروخته شدند. از حساب فروش این مال ملک 423 میلیون سوم به دست آمده برای پوشانیدن قرض انداز روانه گردید. Farg'ona viloyati soliq boshqarmasining 2025-yil 23-martdagi qaroriga asosan qarzdor So'xton mas'uliyati cheklangan jamiyatdan undiruvchi davlat foydasiga jami 1 milliard 79 million so'm soliq qarzi undirish to'g'risidagi ijro hujjati majburiy ijro byurosi So'x tuman bo'limiga kelib tushgan. Dastlabki olib borilgan ijro harakatlari davomida qarzdorga tegishli bo'lgan Isuzu avtotransport vositasi xatlanib, auksion savdolarida sotilgan. Sotuvchidan tushgan pul mablag'lari tegishli tartibda qarzdorlikni qoplash uchun yo'naltirildi. Ijro harakatlari davomida mazkur texnika vositasi xatlanib, kelgusida auksion savdolarida sotilishi uchun hujjatlar rasmiylashtirildi. Undan tushgan pul mablag'lari tegishli tartibda qarzdorlikni qoplash uchun yo'naltiriladi. شعبه اجرای مجبوری ناحیه سوق به مسئله پرداخت الیمنت نیز توجه مخصوص می‌دهد زیرا این مسئله با حقوق نابالغان و تامین روزگاری آنها مربوط است. در سال جاری در اساس 545 حجت اجرایی مبلغ عمومی 1 میلیارد و 861 میلیون سوم الیمنت رویانده شده به حساب کارت‌های بانکی شخصان حقوق گیرنده یعنی والدین کودکان گذرانیده شده است. نسبت 22 نفر قرضدارانی که بیش از 2 ماه الیمنت پرداخت نکردند طبق ماده 474 کودکس مرافعاتی جنایتی جمهوری ازبکستان پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شدند. حجت‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شدند. حجت‌ها به سود کارهای جنایی ناحیه سوخ ارسال گردیدند. با حکم سود 5 نفر قرضدار به مهلت 15 روز حبس مأموری گرفته 17 نفر با نظرداشت پرداخت قرض الیمنت در جریان محاکمه از جوابگری مأموری آزاد کرده شدند. ولی نسبت قرضدار سیخه که بعد از تطبیق جوابگری مأموری نیز عهده‌داری‌های خود را اجرا نکرده پرونده جنایتی یعنی کاری جنایی باز شد. در اساس ماده 122 کودکس جنایتی جمهوری ازبکستان با حکم سود او به مهلت 10 ماه از آزادی محروم کرده شد. Majburiy ijro byurosi So'x tuman bo'limi tomonidan joriy yilning o'tgan davr mobaynida aliment ijro hujjatlari bo'yicha 22 nafar qarzdorlarimizga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi prim 4-bandiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy bayonnoma jinoyat ishlari bo'yicha So'x tuman sudiga oshirilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha So'x tuman sudi tomonidan ma'muriy bayonnoma sud tartibida ko'rib chiqilib, 5 nafar qarzdorimizga 15 qamoq jazosi tayinlandi. 17 nafar qarzdorimiz aliment qarzdorligini sud tartibida to'laganligi sababli ma'muriy javobgarlikdan ozod etildi. Ma'muriy javobgarlikka tortilgandan keyin ham tegishli xulosa chiqarmasdan aliment to'lovini o'z vaqtida to'lamaganligi sababli bugungi sud jarayonida qarzdor S. Hayitboyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122-moddasiga asosan 10 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. خلاصه فعالیت شعبه اجرایی مجبوری ناحیه سوخ نشان می‌دهد که قانون نسبت به سرکشی از پرداخت انداز و الیمنت به جوابگری‌های سخت سبب می‌گردد. در برابر تامین عدالت این چاره‌ها به منفعت دولت و مهمتر از همه کودکان روانه شده است. تا سال 2017 در ناحیه سوخ همگی 30 کیلومتر راه با اسفالت پوشیده شده بود، اما در دوام 8 سال اخیر نشان دهنده ها به طور چشمگیر افزایش یافتند. امروز در ناحیه بیش از 300 کیلومتر راه اسفالت پوش گردیده است. اسفالت پوش کردن کوچه های داخلی، راه های اساسی و پیوندسازی دهه ها به مرکز ناحیه با راه های با صفت به طور منتظم ادامه دارند. این همه در دایره تشبث های حکومت جمهوری و دستگیری رهبریت ولایت و ناحیه صورت میگیرد. از همه جالب و ارزشمند در این جریان سهم بی‌واسطه ساکنان سخاوت پیشه ناحیه است. در بسیاری از موردها محض مردان وطن دوست و کاردان با تشبث و مبلغ گذاری شخصی به انجام کارهای راهسازی کمک میرسانند. همین دستگیری مردم و از همه مهمش دولت بود که اجرای
کارهای آبادانی را صورت بخشید و محیط زیست محلی تا رفت بهتر گردید. راهی بین بینوی حاکمیت ناحیه سوخ و مرکز مدنیت تا به امروز اسفالت پوش نبود. در طول سالهای زیاد این راه حالت ناخوب داشت و استفاده آن خصوصا در فصل بارانی برای ساکنان و مهمانان مشکلی ایجاد میکرد. در مسیر بین این دو انشاءات مهم یک قطار ابیکت‌های صحوی خصوصی از جمله مغازه‌ها و مرکزهای خدمت رسانی بنیاد یافتند، مخصوصا در قفای مجمع سودا و در فاصله بین مرکز مدنیت و بینوی حاکمیت یک انشاءات نوی خدمت رسانی از جانب یک صاحبکار محلی در حال ساختمان قرار دارد. با نظر داشت این حالت و احتیاج شدید اهالی به راه و انفراستراکچور موثر، قسمی از راه مورد نظر با دستگیری مقامات دولتی و قسم دیگر با سهم صاحبکار محلی اسفالت پوش کرده شد. این اقدام نه تنها برای بهبودی حرکت در این منطقه مساعدت میکند، بلکه سیمای این حدود را نیز زیباتر میگرداند. من امروز در محله روان کارهای آبادانی شده است. ما از این البته منادار ما این البته پیشرو حیات ناحیه سوخ ما کارهای اسفالت پوشکنی در این منطقه از جانب صدارت آبادانی ناحیه سوخ عملی گردیدند. در جریان کار تکنیک‌های موثر نیز به طور وسیع استفاده شدند. هدف اساسی لایحه ساختمان راههای هموار و براحت و جلب روزگی اهالی از اصلاحات و سیاست پیش گرفته میباشد. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا خبرهای مهمترین جهان را توسط صحیفه دنیا 24 به شما میرسانیم. توجه کنید. در قسمت شاهراه پامیر در حدود ناحیه اشکاشمی تاجیکستان سنگریزی رخ داده حرکت نقلیات را مسدود کرد. شاهدان نوارها را از جای حادثه نشر کردند که تکنیک مخصوص لکه به برطرف سازی عاقبت‌ها مشغول میباشد. تیک تاک در شتات متحده امریکا با بهای 14 میلیارد دلار رسما تحت نظارت کارپوراسی‌های آمریکایی گذاشت. فرمان داخلدار و پرزیدنت دونالد ترامپ امضا کرده است. شبکه اجتماعی دیگر همچون سلاح تبلیغاتی علیه شهروندان ایالات متحده آمریکا استفاده نمی‌شود و سازشنامه به سرمایه‌گذاران آمریکایی امکان می‌دهد که الگوریتم‌ها را نظارت کنند، گفت نایب پرزیدنت جی دی وینس. هندوستان بار اول موشک بالستیکی اگنی را از قطار پرتاب کرد. اصول نوی پرتاب اقتدار نیروهای استراتژی هسته‌ای کشور را خیلی وسیع می‌کند، نوشته از هندو. یک ساکن قرم که به قلابان تلفنی کمک میکرد بازداشت شده است. گمانبر طبق دستور کارفرمایش به سیمفروپول سفر کرده در یک منزل اجاره مسکن گرفت. عهده‌داری‌های او از قبول، نصب و خدمت رسانی سیم قطعه‌ها، اینچنین گرفتن سیم کارت‌های از مارکت پلیس فرمایش شده عبارت بود. خبر می‌دهد وزارت کارهای داخلی روسیه درآمد جنایتی متهم یک روز $100 را تشکیل داده است، افزود منبع. بینندگان عزیز، در دوام این لحظه ها ما ایجادکاران بخش خبری پیام روز تا قدر امکان کوشش نمودیم که خبرهای مهمترین و آخرین روز را به شما رسانیم و در همین جا فرصتی که برای بخش خبری ما جدا کرده شده است به آخر می رسد. سلامت باشید.